روش باش ام بدا باشک می ایسا بهبرنه ام دوی درسه ده بحثا لیکرین جهنوین کسی بکن لیکرین جهنوین کسی چنه چا پیکاتنه دا آوان زمان کرده چا پیکاتنه او دروشا هیده چا تین نویسانده امه دوی درسه ده بحثا وا بکن ام دست ببین نه ملوی ده هن دنگ ریس کرنه تیپ یا ها می کار ام پی وهاتنه همه سر و تیپا بریان هم جاران گوتیه زمان کردی واتل تیپی هاتیه باید کرد دوی اموی ده هر جاره ده و ده هر درسه ده دوباره قید بکن جبر کن هن زکاتوژن دناف سرگوین اسیمیلاسیون در دیگه وزن دما ام دبیجن واتل تیپی هاتیه بار کرن دبیجن بلی خود دبششه نه امی گریدای وادنگان لیکرین جهنوین کسی شیروه بکن تماشا بکن ابارو مش بریان حاجی گوت بی در زمان کردی ده پیف به دنگ چکر را دست پی ناکن دنگ چکر نکارن پیوا چکر جبر کو او نرادنگن تنه یان دنگا چه دیکن یان جی واتیا پیوی دکارن و هر دارن گریدای وی در زمان کردی ده پیوین با آیه دست پی دیکن یا پیشگیراوایه پیوین به هر حب دنگ چکرندن دست پیدکن هر پیشگیراوایه لوی ده ما گوت بر جهنافین مهنه درسش بریا ویده جی ما گوت بی اف جهناف نتواندی خورینه زادار و مادارن یعنی بین و گرنن و تکلیتیه و به تواندن و خوریتی رنینه جسده ما او نولوها کرنه کارانی نواجه ام پر غریب چه دیکن چما جی و ساعتی چه کرن مجی فهم نکن یعنی اف زمان کردی راستیشی جانا پر بالامه دکشینه یعنی چما افقاس به هاتیه لیستان ده چما افقاس هاتیه پارین پارچه کرن هنوزانم یعنی سبب چیه؟ چه هاتی چه کرن؟ راستیش جه لیکولینیه نخواه همه تل جه خواه سکنی بیا اصلا پر باشتر یعنی تماشا میکن زادار و مادارن مگو گریدایی به اموالن زادارا زادار جهناب دست پیکی yani hem bizim serverde sereke. Çine es. Z. Tamam. Ne megut? Peyf, cihnav, hema, her navi çıba beden çekere dest penay ki ve de denk çekere. Dema denk çeker ben em çitinin davyav drastiye de eya heye. Mana heye. Mesela za, kar, bi ama heye. Eya heye. Ve de hece hatiye khıstin. Yani انجام قانون زمانی در پیکاتی اول اونجا پرزمازان مده بجین یا اف دمیره و سا پیکاتی و اف دمیره و ساله هاتی و اف دمیره زمان هاتی نظام چی کرن و هاتی کش کرن اف زمان کوریده تشتک سال اینه زمان ترکی ده زمان ترکی دو پر هاتی چی کرن هیچی ده پیواجو پیکاتی نه ده زمان یک بر هفکریه چک شده دینی یک شده دینی نه تشتک بسه زمانی کوردی جبریان ها 100,000 ساله جبریان سومر 100,000 ساله شهر زمانتیا شهرستانیت که جوی شهرستانیت ام پی ناو و وصف ویددن پیش کتی ترک
پیکانیه اف زمان پیواجه خواه تمام کرنه جبریا 100,000 سالا پیکانیه ناکو کمد ویدی دست پیدی که خوزی ما 5 دقیقه خوری کردی فکری بیا yani jime gote biya baba em ti zamanın da nizanin bes em Kurdî zane em Kurdî fikirî bîne. Pirsgirêka zimanê me hemî zimanê dijê derdibe. Em diçin zimanekî fêr dibe û aynı û pîvan û qoralatîne zimanê Kurdî bar dike. İşte pirsgirêk fî derkeme. Girî dayî vê temaşa bike. Me helvedî zêde kiriye. Heh. Çi biye hevano hes. Em niha ev لیکر احوالو ما گوتیه لیکر لیکر جهنا وین کسی لیکر حوالو اک ترکی جرد بیشن اک لیکر چیه دما parça ek hebe parça ek asil hebe te parça ki de ser ve zede diki şu parça nüt hati zede ki jeret bijin لیکر lebike ledike ser ve zede dike falan jeret bijin لیکر mesu çeke nav dekar var bu harda nav poz gireyim yine yani ma gut ya naha f ha es evji لیکر havalno لیکر tamam ha zim hali hazırem eğer adaki dibe dibe es zim ev ihtimale ki pırmazın havonu cehli kuliniye ihtimale ki pırmazın denk çekere belki ji dijine de jemana jeena ve de ji giştiye parça et magul ev kısme ki parça ki ya kim yani ligur gişti ya kim nişadı da acı kesek ferdara ihtimalen vedi ve ji diyar bike ihtimalen denk çeker cibe çünkü dehen ravşanda denk çekere tene denk çekere yani tuva tek ya veya dına küçük ne mazin ne nine dehen ravşanda o sahaya belki ji denk çekere cehli kuline dekara var le kuline giringe tamam meheraket bir azm zim evme hevalno hali hazır lekira cihna ve ferdar ye kesi yekeme lek ez kurtum ez drejim ez lehengim ev meya tedavi evmi evmi cihna lekira cihna ve kesi ferdari yekeme levedi mehaya başa dibre cihna ve mehana des jberiyan ha cihna jvara gotna khorri jvara ji gotna tamam di nam ya tamam di benerin ya tavan di çiya ya tavan di ev meya te daoye di cihnavin tavan di de havalno jvir nekin har bala khabni di cihnavin tavan di de te despik çima emin halve tamaşa vede heyna zadar heye heyna zadar kiye heyna zadar kine heyna zadar ji kulilka dareki bigre hatta meşeki ve hatta mruveki her tişt heyne zadara ah zadara dilupek ya baran zadara baran zadara ba zadara her tişta de encam zayne de pekti zadara ما قلت بيت زمان كردي سر چند لنگه هات یا با آوا کرن دو لنگه یک چیه یک بینه یک کرنه امش بینه رد بیجن زادار کرن شوا جا آلی بینه و پیتی نها لویده زادار هیا زادار دی بیجه
Çünkü مگو هر تیش زاداره الفيديش منو چی دبیجه؟ الفيديش بیجه زادارا می ناوند هوانو می ناوند مروف يعني ده مروف ده می ناونده می وکه مروف هاتیا قبیل کرد ام ده بیجن می ناوند مروف الفيدي زادارا می گوتیه زادارا می يعني نه زادارا مروف می ناوند مروف يعني نه ام بیجن حیوان دار گیا مروف شو دیش مرا دبت بیجه ازم دبی زادارک مروف تشتک دینینه هینک زادارا مروف هینک زادار یا مروف يعني نه یا حیوان نه یا گیا نه یا دار یا مروف نده الفيديو مروف هاتي كده الفيديو هينك زادار هي تماشا بشه باش بالا خابدني وقت بيجن ام فهمناكي ونزانم ام فهمناكي و ام فهمناكي ای مجی وجه عالی داگیر کرد و هاتی زنجیر کردن عالی زمان خلقه و هاتی زنجیر کردن ايش بيرمي هم دكين هاكين هم نكر واسين روتار بازي كن مثلا ما تشتغلين وزنجيرا بشكين و چا خوش فيل بكير جبنا ها لدي هينك زادار يا مروف هيا من نقلاده چی قلت بي ما قلت له هينين زادار و مادار ال مادار چه ماداره جبر كل فيدي يكسر مروف هيا هينك زادار نينا يكسر مروف هيا ما هكا المياه تيدا دباد ليكري جهناوك كسي ام بيجن زادار لفيدي جهناو بخويا لفيدي ليكري جهناوه لفيدي جهناو بخويا جبركو بيوستيا فيدي يا هينا زادار نينا اف ينكرنينا مثلا من ویدی مینا که دایا منی بگوتا بوریه بردسته ویدی من نه یادی بنه همی ما بونویساندنه و ام ویدی باش یایجی تماشا بکن یا ما گودبو چیه دناف بیست و در دنگانده هوالو کلیله جیره نهاتیه وقتاندن او کمبیناسیونه یا پیوا سمبولیزه ناکه چه دکه؟ دان چیکره چه دکه؟ پیشگر، پاشگر، زمان ده پیوکی ده دنگ چیکره راست هفته نه او اتوماتیک من دید وکو سوار دکه و ناگره واده الكيوي أبا جبالوي أف ليكرين لبيوي دنزي دايكرين حمي أسندا پاشگیرین یادارن ها دما پیف رادنگ خلاص دبه پیوستیا یا نامینه پیف بخواه پیوکه دیگره مثلا الویده تی بگوتا امری دنگیجی پرشاش در تخن شرنخید بیجن دو سوران جید بیجن دو او یمین جید بی دو تشتین عجب افتر هوان ت دنگی و صادر که با تماشا الفيدي مية هوالنو الفيدي دي كسي فرداري دويم ده إيه چما إيه جسده ما او وكو چالکی هات یا بناسک کرن هوالنو کسی دویمین وكو چالکی هات یا بناسک کرن ایدیه دا چالکیه تشتک دینینه مگویا چالکیه جیانی تی چیه؟ تی چالکی جیانی بی انجام ده دست حتی نهامداین همیش بو آوا کردن هبو که یک استتیکه آنها هم هاتن هبو که استتیک
ای چیه؟ ای ایدیه دا چلشکی گرفتی هوانا ای ایدیه باشه هوا اچیه ا کسی بحثا وی تکره کس یعنی کسین بحثا وان تکره بحثا وان تکره باشه نا چیه هوانو نا بینی یک دو سه نای مهنه نا چیه هوانو نا دشداره yani em bêjin geş dişdar ve de em levke çoğul Türkît bêjin çoğul mecalî jî pir nivîsan bir çoğul ferdar jî tekîl e ferdar em bêjin tekîl hevan tekîl başa ev dişdar heven nayek li dawiya kîjan peyvedî vedî peyv dişdar e mesela î wekeza ev wekeza me wekeza hewe meyek li dawiya kîjan peyvede dixwazî bila cihna ve dixwazî bila peyveke em bêjin xurrî be heke peyv kurdî be bi meyê xilas bibe li wê de mirov heye mê navend mirov heye têgeştî li vê de hevano wekû dawiyam tiştekî bêjin di zimanê Kurdî de radeng bi xwe nexurîne radeng bi xwe nexuriye ji ber ku her radeng kombînasyonekî sembolîze dike aslında dengçeker jî nexurîne dengçeker jî mesela ev aydiye ev ya behsa wê tê kirin azadar e kêm kiçik sik ji tevayetiyê qismekî diyar dike her yekî watayekî wê heye tiştek di zimanê Kurdî de xurrî nîne girîdayî wê ji bilî ûya pêwend di zimanê Kurdî de ne radeng û ne dengçeker tiştek tinê nikare were nivîsan û her tişt dikare pêveka bigire ji bilî daçeka ew jî di rewşa serbixwe de dixebite daçek û veka di rewşa serbixwe de dixebite ew pêveka nagirin halê hazir nagir were lêkolîn girin ihtimale wî jî bigirin nizanim be taybet vekarê de gumanê me hene vekaran de temaşe bike em ê niha tiştekî bikin dersa xwe xilas ke temaşe bike a min e niha li vê hevokê temaşe bikin hevanê pênc tîpin yek du sê çar pênc tîpin gene sê qet geçki kıyame heye keçike çedibistanê çarafa seretayî sê cana vada xwîne dibêje baba a min e ez bîn wallahî ya vî zimanê herî rast herî baş dixwîne tu ji hev cuda dinivîse dibê heve bixwînin nixwet wextê em ê heve bixwînin çima ji hev cuda dinivîsî ma em ê çawa bizanibin çawa peyv hatiye avay kirin ma ne ji veqetandirê ji navberê em dizanin ti navberekî de diyê peyvekî nû dinivîsî tiştek nû dinivîsî em jî wisa dixwînin na dibe ez ê parça parça binivîsî tu jî bi heve bixwîne tiştek wisa heye hevan nû binêre me behsa yayekê li vê de ya heye ya yên ya min e yê min e yên minin ev jî wan wisa tiştek wisa nîne ev jî av vê de ye û ya min e piştî 15-16 roj de hilbijartinek heye ev hilbijartin ji bo me Kurda hilbijartinek dîrokî ye heke em bixwazin em dixwazin zimanê xwe di holek azad de lêkolîn bikin baxibin û dibistanê xwe de wekû zimanê perwerdê were dayîn em dengê xwe bidin partiya çepa kesk yek deqe em niha behsa partiya çepa kesk bikin hevana pir tê nivîsandin filan bine heke
رنگین جدا جی هنه ام جوان رنگا یا بحثا یا کسک دکن هنگی ام دبیجن پارت یا چپ یا کسک جبر کل ویدی یا صور جی هیا یا هشین جی هیا و یا راج جی هیا جناب وان رنگا ما یا ام بحثا یا کسک دکن یا کسک ها پارتیا cep ya kesk em nişan dikin ya kesk na heke em neş gelik renga bahsa yakit ki em bahsa yakit diyar dikin yani tane ev rengi ha khwazayı ya em bahsa ve dikin ve de mi em de bejin partiya ceppa peyvek pe ev lekir pevet nivîsandin dematê nîşandikî cuda tê nivîsandin havalı deh wara de em ê behsa xeybet behsa valê kiran bikin dibe veqetan dikin binavkirî û yê ne binavkirî em ê behsa wa bikin partiya çepa kesk yani navê xwe çepa kesk e ne ji rengan em behsa ya kesk dikin navê wisa ye hingê a pevetê nivîsandin a cuda nayê nivîsandin heke û girêdayî vê me got em dengê xwe bidin xwe îro bimînin di xweşiyê de heta bi dersa were em ê paşkirên lêkirên veqetan nekir binavkirî û ne binavkirî behsa wa bikin îro bi xatirê we heta bi derseke bimînin bi xêr û xweşiyê de